juribat bainal anami tilawata aidon wahamlan fil iqamati wasafar ngaos jenengan pahlawan ahli Badar bukti khosiana dicanda kerliar falakam biha agna fakiran dunadar falakam biha abdan kasiran qad jabar nufalakir jadi benghartul barokah nu putus asa mun maca jadi jambar fanhad ilaiha ikurribata bikurbati yauman wala jiman asyaya wal bukar deratawasul mun orang menangkariwa tiap pagi sore macana sing sobar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi